prosto nije želeo čak i one kakve da stavi nos, bilo je jasno da se suočava sa velikim problemom. Pokuša posle toga da se vrati, ali toliki broj grešaka i toliko loše odigranih udaraca i pre svega naravno sam odnos prema igri, pogotovo u ovom poslednjem setu, su očigledan dokaz da nešto se nije bilo okej. Prema tome, Feliciano Lopez dolazi do prve pobede u 8 mečeva protiv Novaka Đokovića, koji prvi put napušta posle dugo vremena ovako rano Dubaji, već u četvrtfinalu. Nažalost, problem sa okom je bio jači njega, a ovo je sada, čini mi se, provokacija prema Đokoviću, a Novak ne može da ostane tek tako ravnodušan. Locirao je onoga komu zviždi, što je zaista potpuno apsurdno i neshvatljivo da se neko na taj način odnosi prema Đokoviću u ovom trenutku. Kažem, treba proveriti, nemojte mi zameriti ako nisam u pravu, ali mislim da je Novak posljednji put predao meč 2011. protiv Conge u Parizu, tamo negde u četvrtfinalu kada je ga mučilo desno rame. Ima prošle godine u Abu Dhabiju, ali to je egzibicija, to kada je predao, to se ne računa. Na zvaničnim mečima ovo je, ja mislim, dakle, prvi put, eto, posle više od 4 godine. Ćao Sandra, ja sam Dušan Vuković iz malog sela Novi Žednik i pozivam te da budeš moja pratitelja na maturskoj večeri 15. juna 2016. Ali to nije sve. Ovo sam uzeo od dede, ali obećavam da ću do mature da kupim svoje odelo. Svi misle da je Kolumbo postigao veliko otkriće sa njegovom Amerikom. Ali ne ja. Za mene je otkrivanje Afrike bilo mnogo značajnije. I posle tebe, Sandra, geografija mi više nikad nije bila ista. Neki će misliti da sam zbog ovoga lud. Ali realno, ako ne pokušaš, nećeš ni uspjeti. Od svih krvina na tvom telu, najlepši mi je tvoj osmeh. Vidi, imamo toliko toga zajedničkog. Ti voliš da plešeš, ja volim da plešem. Ti udišeš kiseonik, ja udišem kiseonik. Ti snimaš spotove, ja gledam spotove. Moglo bi se reći da smo stvoreni jedno za drugo. Sandra, da se ne lažemo, ja nemam devojku. I kako se matura približava, neki bi mislili da je to problem. Ali kao što vidiš, ja sam optimista. I dalje gledam RTS tražeći novu seriju. Izvini Sandra, morat ću da te razočaram. Na maturi neće biti crnog vina, jer suviše sam mlad da ti izdržavam sina. Stvarno bi mi mnogo značilo kada bi došla. Tako da li želiš biti moja pratilja na maturskoj večeri? Napredujemo. Sretno, sretno. Hvala, prijatno. Seks. Sretno. Hvala, prijatno. Seks.
Napredujemo. Sad ste tamo bili pa ste stigli. Pa žuri. Žurite, da. Sve ja to znam. Vidio sam je sam. Ja to osjetim na nos. Pumpi velikih da isteram ovo jer ova voda je napravljena u jezero ovdje, ne može ovdje odavde, sve to stoji. Samo to ispod 100 hitnije jer voda je pola metra manja nego... Sada recite, ušlo je sve u pomoćni objekt, ušlo je u Kuće, ovdje su sve stambeni objekti. Ima apsolutno Ostava Novak, rekao je nema problema da mi date opomenu jer to se dešava, ali kako možete da mi date opomenu kada sam se okliznuo i za malo povredio, da mu stvar rekao da razume, ali da je to ipak predugo trajalo. Evo tog momenta i Novak je rekao dobro, znači ja sam mogao da odem do klupe, da se malo sredim i tako dalje i onda bi bilo sve okej. Ide to, a platiti ga ništa. Ajde, vidimo što je.
Eto, nakon ove zabave još vam samo želim ugodan nastavak večeri. Tu i tamo se počešite po testisima, naravno od kojih ima, i laku vam noć. Ste čitali li za dostoinstvo, za čest, za moral? Ne li smetате дека treba да се извините на македонската јавност за sve što ste правили додека сте били министарка? Како се чувствуваат децата и семејството на Љубе Бошковски за тоа што сте му го правили? Требаше ли вас да ве легнеме на земја и да ве ритам? Исто како што сте го правиле ме Љубе, со пиштол у уста. Така ли треба да се однесуваме со вас? Како не ви е срам? Слушаме дека сте купувале станови. Што нека излезе уште за вас? Сте уништиле опрема 10 милиона евра вредно. За тоа треба да се извините на македонската јавност. A to je da u nekoliko narednih godina obavimo sve moguće i institucionalne i političke pripreme da Srbija može da postane punopravni član Evropske unije. Čim sam pomenuo Evropsku uniju, vidite da je nestabilno je. Dajte da ne vređamo homoseksualce, molim vas. Izbori nisu raspisani, a tražite kada će konačno da raspiše izbore na premijer, pa onda konačno da vidimo kako ćemo da... Vi se spremate kao da će... Izbori... Složili smo se da je vlada učinila jedan neuobičajen potez za balkanska demokratska pravila, da je dala jednu izdašnu, ali vrlo odgovornu ponudu opoziciji. Podijelili smo nadu da će pregovarački proces koji je u toku dovesti do uspješnog epiloga, do političkog sporazuma i do stvaranja dovoljno dobrih uslova da vjerovatno na jesen ove godine imamo redovne parlamentarne izbore koji će obezbijediti izbor kredibilne i fokusirane vlade u narednom četvorogodištu na ono što će biti strateški razvojni izazovi naše zemlje. U rezimeu vjerujem da mogu da kažem da se nastavlja jedno kvalitetno partnerstvo između Europske unije i Crne Gore i da Crna Gora uspješno igra ulogu promotera europskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Ovaj narod je izlagan, ovdje je obećavano da će se pravi nekakav beden, što je minimalna i nikakva investicija za ovaj grad i za ovu državu. Ovdje je dozvoljeno to da ovaj narod po drugi put bude uništen. Načisto uništen. Zarad slikanja nekih ljudi ovdje
u ovom gradu za predizborne kampanje. Ovdje nema predizborne kampanje. Ne, ja ne dolazim. I odmah da znate, lokalni funkcioneri grada Kraljeva, gradonačelnik grada Kraljeva, zamjenik gradonačelnika grada Kraljeva, predsjednik skupštine, lokalna vlada su persone non grata na ovoj teritoriji. Nisu dobrodošli u ovoj sredini. Samo pred novinare dolaze, kad su novinari oni dođu... Nisu dobrodošli u ovoj sredini. Imali smo 7 poslanika da su doneli po 1 kilometar puta od Pomidorskog mosta do ovde, ovaj narod je bio zaštićen. Imali smo savjetnika predsjednika države za privredu, u privrednom mrtvom gradu. Imali smo ambasadora u Kini iz Kraljeva. Sve rezultat 0. Prenesite to Vučiću. O čemu priča? Lijepo, Dino, rekao si u Sarajevo da ćeš mi doneti 20.000 maraka da smoregu od premija svoje stati. Rekao si da je to samo malo, pa šta se praviš od Markola, jebe je usta, praviš. Pa šta je tebi? Pa šta je tebi? Ko je Kebur? Ne, ja ovo ne bio korektno, ja ovo dobro je. Šta hoćete, Markola? Dođite ovdje. Pretresno veće je, pošto je saslušalo sve dokaze koje su izneli tužilaštvo i odbrana, utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sledećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4. Istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5. Ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6. Ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7. Deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8. Nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9. Širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10. Protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11. Uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Izvolite sesti, gospodine Karadžiću. Optuženi se nalazi u pritvoru od 21. jula 2008. godine i u skladu sa pravilom 101c pravilnika ima pravo da mu se vreme koje je do sada proveo u pritvoru uračuna u izdržavanje kazne. U skladu sa pravilom 103c pravilnika, optuženi će ostati u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će izdržavati kaznu. Ja, dna mili Bože propasti, šta se radi? Ne, to je strašno.
A jeboš ti majko, što ti znaš kuliraj. Sad ću ti jebem majko, mrtav sam. Ovako. Ste snimili sve, dobro. Ja znam, pa evo, i šta? Ja sam došao na tebi i krenu na mene. Napredujemo. Najviše volim i opaja me čudesno, ljetno, ružičasto predvečerje, u dragom gradu podno brda, kad osjetim snažno vremešnost ovih kuća i ulica. Elegiju Hrvatsku od 1000 ljeta, tad prestaje sve i umrijeti bih mogao za tvoju divnu priču, kršćansku i patničku, od gospodina smišljenu i provrije moja krv dalmatinska. Jer volim i opaja me čudesno, ljetno ružičasto predvečerje u dragom Zagrebu. Neće, ovdje ispred samo mene pored. Dobar dan, kako ste? Hvala vam lijepa. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Predsjednice, dobro došli ispred Sanske županije. Hvala vam lijepa, da. Predsjednice, ako mogu ja se vam održavati. Dobar dan, kako dobro ja. Hvala i vam. Dobar dan. 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 Evo tu je u biti. Znamo se. Dobro. Dobar dan. Bog. Ste mi dobro? Evo kako. Će malo naprijed doći. Ajde prođite malo da vas nećeš ništa vidjeti. Bez gaza. Crnim kožnim nakon potpredsjednik. Pa ti je mam. Crne.
Nalazimo se u Valjevskoj Grečanici i svetinji iz doba Nemanjića na nekoliko minuta od potapanja u prokletoj, bezbožnoj, bezakonoj brani Rovni. Plači Srbijo, jer od 45. nepogrešivo znaš da izabereš bezbožnike, masone i sataniste na vlasti. Plači jer vladike i sveštenici koji treba da brane prvi svetinju su se razbežali. Plači narode jer nisi uspeo da podigneš glas u javnosti i da uplašiš političare ni sada kada su oni najosjetljiviji u predizbornoj kampanji. Ili plači, ili ustani i nemoj više sedati. Ustani molitvom u srcu ka Gospodu i ustani na ulice, izađi i reci da ova zemlja neće biti više antihrišćanska i da će ili će se ove vlasti smiriti ili ćemo pružiti dostojan otpor tome. Znači od srede sam ja ispred zgrade vlade s Božjom pomoću na neprestanom protestu, a od subote u 5 sati svako večer će ti protesti biti prijavljeni legalno i narod će se okupljati, znači od subote, nedelje, ponedeljka, svako večer u 5 sati, od 5 pa nadalje uveče ispred vlade. Sutra je u Valjevu takođe partizanska skupština ovih bezbožnika koji uništavaju svetinju. Ima naznaka da brana vlaži sa donje strane i to ako je tačno, a izgleda da su stručnjaci to potvrdili, brana se mora automatski hitno ispuštati. Međutim, teško je sada zaustaviti konglomerat, taj lančani vez masona i bezbožnika koji su ovaj sistem maltretiranja Srbije sa visokim branama pokrenuli. Tako, ali ćemo, ako i uspeju da crkvu u nekoliko potope, s Božjom pomoću i Svetog Arhangela Mihajla dočekat ćemo narednih dana i da ovo hitno ispuste i da se bezbožnici sklone više od mogućnosti da štete ovome narodu i njegovim dušama.